Habakran berkilap saya kebuar hadirin ke jingïalang ukun vena jong ke komiti uba RKC-LAP uba deru chief forest officer ke konsil loong bahaduk mentah kimpala satia berkentho lani ajing mut nomor baka komiti kadang wat kilat kelenti ban plat sundan ya ketika kamtam nabaya ka district konsil lapan kha na khnit ke ban riau ka jingïalang ketika sini kelara ru ban lum ya ke jingïalang ka Janjah Hills autonomous district council bat kumju ru ka Gor Hills autonomous district council hakasi ni kendu ke ban wan khnang bakin lapat ban pensngau syaka sarkar pedeng baka jylla ka hab hak jingpai pang jong ka kernit ban riau adin banya study hiwat ya ki lat kelenti hakani committee nila syam ba kanika Indian Forest Act hadu mentai kam applicable hapo ke state ke jungi katakwi ke point ke bangla syam ti haba kam applicable ti na kaleng jungi nila syam ke bold decision na ka committee ba nginwa kilat kelenti ya ke ba kanika akan kata ya kejat beriu jingi mak bengkok lada kanika akan apply apa ke state jingi kam kata sisa ya ke jelahi berakwe de nila sim kilat kelenti ke ba adin meng discussion nila baru kita membahas kila ayat kejong ki suggestion ki ideas kumno miti menle je hak bakadu ni lasim ya conclusion ya kaba nak kalian kejongi ngim phatla ya hadu mentangin phatla ban ai keno ke views ne ke comment ni lasim bet ba ya kene ke kam kene ke committee kan sap konkret nama kembang na do bastang fi kam apply hapo ka kanika akan apply hapo ka state ke jungi nakaliang chairman ke komiti wa Victorani ubadiru executive member ke forest jong ke council loong bah kasien ka syong ke banwan kin sayo banyakran company alang bat ke district council na rilum jentia bat na rilum garu penklan ya kanika komiti ni la ya smodeiru ban ya klub lang ya parlok Garo Hills autonomous district council ba kombiuro na Janjah Hills ban ya bu ru ka tarik agaju tarik tarik September ba min khot yaki bat kumjuru ba gin ong lupa yaki ba kin penkre ya ka views and suggestion na ka benta kane ka proposed amendment jom kane ka Indian Forest Act 1927 khnang ba hakata sngi la ni kendo tingi na kaliang jungi la prepare bat na kiliang jom kiru ngin snap kumno kalong telada long bala kamut baro lightly kini ke district council autonomous district council nginya sign lang baju memorandum but nginya late delegation kumala pynpaw DCA nakaliang uba viji kenta uwe next start an haba benrap lang ulong bakalong le no ban kren halo katai kapang ka baide bat ka jingpynkylla thymmai ya ka Indian Forest Act namar baka district council kala thau ya laki an halo ki khlau kiptam shushu ulong baki sngude ban pentip saka sarkar preng leng baka sarkar jylla ban pynpaw baka tai ka an kam treikam hakani ka jylla kani ka an kam treikam hapo ki area baha po ki 6 khantam for state of Meghalaya ke haba ka kani ka Parent Act of 1927 kamlong applicable kalong ka jingla noe ban discuss ya ka amendment ya kani ka te shikintin mena ka ki members bar fight da ka we ka jimot kilarai ba nginum discuss ya ka amendment ya kani ka ndai ban penban sisho ba niladon lupa ka protection hapo ka 6 schedule para 31B ka ban niladon ka board district council ka ban ka board panthawain harar ki forest pat ki kumta takte te kumala dap kranu convener mane kala don lupa kane ka ain ka ba thau ka united ka ba kertang ka United Khasi and Janjah Hills autonomous district management and control of forest act 1958 nadu usnam 1958 ka Janjah Hills but ka Khasi Hills ni control ki forest lembaga ni ka te gadi ka jing terwa sangi ban discuss ya ni ka amendment ya ni ka Indian Forest Act 1927 kalong lenoi ne de na ka daw ba menne ki members bar khoi da ka we ki jing mon la sobet panong ban bete sa sarkar India lembaga state government ne directly da ka balai da delegation
ringkat bat kiwi ki para district council po Meghalaya bandawa si sendan ba ya kini kuma kalong nado ningkong hi baka kham treikam te kini ka amendment ru kam de ban treikam saka siki beta ki jongi te shu ngako ban ban hang ne banong ba ya ka rukom bat khando ka jongi ke phe ne ki rukom bat khando shawai pat ki ri pina puli kini ka original parana ka kran be ya ka ki government land government forest kamu ki jaka ki puta ki badan directly apa ka jin control joga sarkar te pina pek pa de ki hane RiKhasi jongi ka sarkar kam long trai Nakaliang ka komiti kila pentip ru bakatai ke jing kenduk lang jong kilai tili ke district council hakan rutruk nalur kandai hadian belakut ke jing lang jong komiti na is khasils.